laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna afdala kutubi wa arsala ilayna afdala rusuli wa shara'a lana a'lama shara'i'i dini wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lin-nas وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان في الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكانكو الله عز وجل إدوني ما جمكو دين إموتيري جمكو إكامكو جمرانو عز وجل ونميه yesoɗo mi seedike wondere teɗo e gonga ala handuɗo e dewangal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wahda. Seedike wonde nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, nelaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala. kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yettini ngal ɗo nelal Allahu azza wa jalla haa ngal timmi, ɓe accali hay e hunde. ɓe totti hoolare nde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hooliɓe nden, ɓe janfaaki hay e hunde. ɓe laaɓani mofte maɓɓe nder reedu hattirde laaɓugol, ɓe accali moƴƴere hay e wootere nde tawata ko ɓannayde mofte ɗen ka Allahu jalla wa ala wonayde sabu ha Allahu subhanahu wa ta'ala naada ɓe aljanna siwana ɓe humpiti ɓe timmini ɓe rirɗini mofte ɗen e nden moƴƴere. ɓe accali bone hay e gooto o tawata ko tikkinowo Allahu jalla wa ala, ko woɗɗintinowo mofte ɗen e yurmede makko nden kanko subhanahu wa ta'ala, ko ɗowowo kañum mofte ɗen faade e lette Allahu ɗen siwana ɓe humpiti on bone ɗon kañum mofte ɗen, ɓe rentini mofte ɗen kadi e on bone. ara en torki Allahu subhanahu wa ta'ala yo kanko Allahu azza wa jalla o ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e yurmede makko nden e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam, e kala neɗɗanke jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala ñentinɗo oɗo sunna maɓɓe ila qiyami sa'a. haray si ɗum feƴƴi ono e siɓɓe tedduɓe, ɓe salmini on ngoɗo salminago islam, salminago o tawata ko ngoɗo woni salminago ngo yamira ɗen goyen salmodir hakkundaji meɗen. haray e ndeɗo jonde meɗen bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, yewtere meɗen nden nde yiloto e hedde tun andintingol seeɗa kañumma e rirɗingol
هوري كوكو ويتي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر عليها معنى مولو ندنغل كانوا دين الله تبارك وتعالى ندغل فاد اندو دفتر الله سبحانه وتعالى سنة نلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نو أرضي بمجب بفامرنون منيغل كان يهوري كان يقول المدان ودنون ستوي هوري انداري ولو زمن مبور لنجمورون mojeya e ɗiɗo zamanuji ɗi tawata ko kontaɗi ɗin sakkitode zamanuji ɗin sabaɗede manon tawde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam piiji heewɗi ɗi tawata ko jeyaɗe min asharati saa tentiniɗi tawata ɗin ko alamatu sohra bimana ɗino alamadeji ɗi tawata ko tosoki ɗin ɗuuɗuɗi e majji feeñi e oɗo zaman mo woruɗen e muɗum waɗi si tawi hawri karmo koɓɓe ɓe maaki wonde oɗo zaman mo wonden e muɗum himo jiya e ɗin zamanuji ɗi tawata ko wiyeteɗi ɗin akhiru zaman bimana sakkitode zamanuji ɗi tawata ko arayɗi ɗin e hoore ndiɗo leydi jonnon e wuuri e oɗo zaman mo tawata ko zaman mo andanɗa hoore maako o mali'un bil mashakil ko o mali'un bil jahli ko o mali'un bil ma'asi ko o mali'un bil mukhalafat ko o mali'un bi al khurafati wal bid'i wal munkarat bima'ana kanko zaman on ko zaman mo tawata himo heewi tew ko wiyete kon tanaji himo heewi tew ko wiyete kon majjereji himo heewi tew kanko zaman on ko wiyete kon lundagol Allah subhanahu wa ta'ala lundo nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kañum zaman on no heewi tew bida'aji ɗi tawata ko sincaɗi takka e kaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala o tawata ma anzala allahu jalla wa ala biha min sultan jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o tippina naali ɗi ko wiyete kon dalil yimɓe ɓen ɓe wuuri e oɗo zaman hande ɓurɓe ɗuɗuɗe ɓen e oɗo alhaali mo tawata ko mo sifiɗen fi muɗum waɗi si tawi hawri no haani hattirde haanugol ɓeɗo yimɓe ɓe tawata allahu tabaraka wa ta'ala andiniɓe goɗɗum e kaɗo diina makko nde ɓe immoto balno waɗɗiɓe nde ɓe immoto ɓe daro hattirde daragol ɓe sennenirana jama on hakkunde oɗo goonga kañumma e ndeɗo mere ɓe sennendirana jama on hakkunde ko wiyete kon at-tawhid wotindingol Allah subhanahu wa ta'ala e ko wiyete kon ashirk shirkangol mo kanko tabaraka wa ta'ala ɓe sendana yimɓe ɓen ɓe ɓanginana ɓe ɓe sendinirana ɓe ko woni kon hakkunde as-sunna laawol nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e konko tawata ko al-bida' ɗiɗo piiji ɗi tawata ko laawi sincaɗi naada e kaɗo ɗina ko tawata allahu azza wa jalla e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yamirali ko waɗi si tawi hawni en naari nelaɗo meɗen ko sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake ni en ana ardunoka hadis abi darda'in radiyallahu anhu hadisa mo tawata imam ahmad no fillimo kadhalika imam abu dawud كما إمام الترمذي إمام ابن ماجه شيخنا الألباني بسلم كسلسلة بسلم كصحيح الترغيب كما نرانا صلى الله عليه وآله وسلم بماكي وأن إن العلماء ورثة الأنبياء كرمكوب بينكو كم بوني الرنب بينو النباب الله سبحانه وتعالى يفوهن أندي وأن وظيفة الأنبياء والمرسلين ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له هو بمعنى وظيفة هو المجد بينو أنما الله تبارك وتعالى بينو ننا بمكو كنكو الله عز وجل كنودو قل تغور من فاد ريو مكنكو الله تبارك وتعالى كنكو هرب كفدال مهيئون كونو
kanko joom meɗen tabaraka wa taala o ɓanginirani en kam er qur'anare makko teddude. Allahu azza wa jalla o janti fi annabi nuhu alayhi salatu wassalam kamɓe woni awwalu rasulin ursila ila nnas. joom meɗen jalla wa ala o wi wonde laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru. o wi menen nde men nelino annabi nuhu alayhi salatu wassalamu faade e yimɓe maɓɓe ɓen. kamɓe annabi nuhu ɓe makani ɓe ko ono yo yimɓe an rewe allahu tabaraka wa taala. ɗum woni waɗe yamiraɗi makko ɗin, woɗɗito ɗon haɗoje makko ɗen, wotinɗinon mo noon kanko subhanahu wa taala hara on kafidali mo hay e hunde, hara on kafidali mo hay e goto. kanko joom meɗen tabaraka wa taala o hattali annabi nuhu alayhi salatu wassalam. ɓawo annabi nuhu kanko joomi meɗen o immini kadi nelaɓe ɓe tawata ko heewɓe, kañum may annabaɓe ɓe tawata ko heewɓe. no jeeya ɓeɓɓe o janti fi muɗum o wi wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru. adin koɓɓen kadi allahu azza wa jalla nelno e maɓɓe oɗo siɗɗo maɓɓe ka en daw woni annabi hud alayhi salatu wassalam. ɓe makani men ko onon yo yimɓe an ubudullah, rewe allahu tabaraka wa taala wahdahu kanko tum. ko waɗi noon on ala reweteɗo hay e gooto hannuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko allahu tabaraka wa taala gooto. joom meɗen tabaraka wa taala ɓawo aadin koɓɓen e ngol ɗo leñol kadi wiyetegol thamud o immini e maɓɓe annabi saleh. o wi wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru. kanko allahu azza wa jalla o wi men nenno kadi faade e ɓeeɗo tamudayankoɓe oɗo siɗɗo maɓɓe ka ennan woni annabi saleh alayhi salatu wassalam. kamɓe kadi daa qawmahu ila ibadati llahi azza wa jalla wahdahu la sharika lah. ɓe noddi yimɓe maɓɓe ɓen yo ɓe rew allah, ɓe waɗa yamirani makko ɗin, ɓe woɗɗito haɗoje makko ɗen, hara ɓe kafidalimo kanko allahu azza wa jalla hay e goto, hara ɓe kafidalimo hay e hunde. kanko allahu tabaraka wa taala ɓawti ɓen ɗon kadi o nelno annabi ibrahima alayhi salatu wassalam. annabi ibrahima e hoore muɗum ɓe nelano faade e baabe maɓɓe, ɓe nela faade e lanɗo mo tawata ko lanɗo laaminoɗo e zaman maɓɓe o woni Numrud ibn Kan'an. ɓe nela kadi faade e yimɓe maɓɓe ɓen ɓe dendanigal maɓɓe. ɗum joom meɗen tabaraka wa taala o ñantani en ko annabi ibrahima wadduno e ɓeɗoɗi fof. kamɓe annabi ibrahima ma ɓe nelama ɓe fuɗɗonno maɓe maɓɓe taw mo ɓe wonni o. joom meɗen wii wa id qala ibrahimu li abihi azara atattahidu asnaman aliha inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. kamɓe annabi ibrahima ɓe makani baaɓe maɓɓe ko ono yo baaɓen an, e onon o wakkiloto jogitoɗon ɗiɗo sanamuji ɗi tawata ko ɗi settuɗon, sanamuji ɗi tawata ko ɗi moƴƴinɗon, sanamuji ɗi tawata ko onon wonɗi darnude, sanamuji ɗi tawata ko onon wonɗi e luutude, sanamuji ɗi tawata ko onon wonɗi e wujude ndiyam ko wonnon e wujude ɗi kon fiyu ɗi jalbu, e onon on jogitoto ɗiɗo reweteeɗi. ɓaawo on wadde ko ko waɗɗon ɗo fof e settugol ɗi, kañumma e fofitagol ɗi, kañumma e wujugol ɗi ko wujoton ɗi kon, kañumma e darnugol ɗi ka faalanon ɗi darnude ɗon, fewtinon ɗiɗo haajuji moɗon ɗi wonde yo ɗi huntan on haajuji moɗon ɗi. onon o waɗay kamɓe annabi ibrahim ɓe maaki inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. ɓe maaki min mi yi'i on nde onon baaɓen an kañumma e yimɓe moɗon men ɗo pellatu mi yi'i on e nder majjere nde tawata ko majjere ɓangude. kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe hattali e baaɓen maɓɓe. oɗo lanɗo tigi mo tawata ko wurnoɗo o zamanu Numrud ibn Kan'an, lanɗo dundarankejo wonno kana yaddai l uluhiyya. o laatino himo noddito wonde ko o reweteɗo kanko e hoore makko woni kanko Numrud. yimɓe makko ɓe rewaynomo. kono annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ɓe hollimo wonde kamɓe ko ɓe rewata ko allahu azza wa jalla wahda, kono noon kanko woni reweteɗon e gonga, ko lutti kon fuu ko e mere wona reweede. o dari o wenjodiri e annabi ibrahima alayhi salatu wassalam. allahu wi alam tara ila alladi hajja ibrahima
في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بفيوت مهمات كما الله عز وجل بريوت بهل مولي الله تبارك وتعالى مبريوتهم هو الذي يحيي ويميت كوكانكو وني مرنو كوكانكو وني وارو. نمرود بن كنعان كنت متوتا كان جبارا الولات نكو لم ندون داران كيجو مولانا إمام مجاهد بماكي wonde har mo marmo kasoɓe ɓe o soki o wi'i yo ɓe addanmo kasoɓe ɗiɗo ɓe addanimo goto on e maɓɓe o wi accite kayo yaha ɓe accitimo fewti annabi ibrahima o wi ana uhiyi ɗimmo mo inni waremo ɓe warimo o wi wa umitu min kadi miɗo wara. annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe maki fa inna allaha yati bishamsi min almashriqi Allah azza wa jalla kanko himo addirde naange nge wonande tagore makko nen ka hedde funnaange joni fatti biha min almaghrib an darti ɗum ɗo walla en naange ngen nge ardira ka hirnaange si tawi ko areweteeno fa buhita alladi kafar. idan kamɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe dartimo kanko oɗo lamɗo fa bayyana lahu lhaqqa ɓe hattali ɗo yimɓe maɓɓe ɓe ɓenen naningal maɓɓe wona joni meɗen tabaraka wa taala o wiri non وأن إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. kamɓe annabi ibrahima ɓe fewti yimɓe maɓɓe ɓenge baɓe maɓɓe ɓe maki ma hadihi tamathilu allati antum laha akifun kon woni fiyake ɗiɗo sanamuji ɗi tawata hiɗon ñiiɓi hiɗon rewa konno ɓe heɓi koɓe jaabo annabi ibrahim ɓe jabaki annabi ibrahima wondema ɗin ɗon yani ɗin tamathilji ɗon tastahiqu al uluhiya walla tastahiqu al ubudiyya ana ɗum ɓe wi ko ɓe dari ɓe wi wajadna aba'ana laha abidin ɓe wi menen men taw babiraɓe amen ɓen no rewde ɗi sabu ko men tawi kon hiɓe wadde ɗum ko ɗum menen kadi men woni waɗira. kamɓe annabi ibrahima ɓe maki laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin ko pellet on laatike onon e babiraɓe moɗon ɓen e majjere nde tawata ko ɓangude nde wirnaki hay e goto mo tata ko marɗo hakkille. kono ɓe dari ɓe daari annabi ibrahim ɓe tawi oɗo ko sukani kamɓe nun no e maɓɓe mawɓe ɓe tawata ko nawyuɓe ko tiiɗi ɓe wi a jittana bil haqqi am anta min allaibin ene ibrahima ko goonga addannamen kaafije woni ko pay ko yagal hewtima. annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe maki bal rabbukum wa rabbu samawati wal ardi alladi fatarahunna wa ana ala dhalikum min alshahidin ay fa bayyana lahum man huwa rabbuhum fa bayyana lahum man huwa ilahuhum ala alhaq وهو الله الواحد القهار. كما النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمانجني ونيجون من نيري بيدو نلام هاهوتي نلام عليه الصلاة والسلام كم الله تبارك وتعالى وي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هاوي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وي ولكل قوم هاد kanko allahu tabaraka wa taala o holli en wonde ala yimɓe hay e yimɓe siwana o imminno nelaaɗo e maɓɓe wona jantorɗen noon ka arande laawol tawi ɓeeɗo nelaaɓe ko honɗum woni wadifa maɓɓe on kamɓe nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓen ko fii hon noon yoɓe noddu yimɓe maɓɓe ɓen faade e rewgol allahu tabaraka wa taala si innama rewgol mo kanko allahu jalla wa ala ɗen anndi ko ɗum o tagiri الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون متجرالي يمبن كانوا ما الجن جدين سوانا في يبروا يونو قال له دوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما كنين وانكو ويتكم العبادة وامتثال أوامر الله جل وعلا
يعني طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره على ألسنة الرسل بما كيكو إنت العبادة يعني دول ولا رجل الله عز وجل كلوني نفتر قل الله تبارك وتعالى نفتر مهن جوجي تقول يمراني مكودين على ألسنة الرسل العبادة بما كيكو طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره على ألسنة الرسل سإنما طاعة الله معنى مولم وإنت الطاعة كلوني الموافقة لغة الطاعة هي الموافقة طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره أوامر الله عز وجل على قسمين أوامر فعلية وأوامر تركية يمرادي مكودين كان الله عز وجل كوديو يمري وي ودي إنما أوامر فعلية هي أوامر تشمل الواجبات والسنن كلها فعلية أوامر تركية كلمة يمرادي بتوتا يمرا أتشغل أنه يهور مولنكو أوامر تشمل المحرمات والمكروهات إذا فوق دي يمرا دين أتشغل سيئنا ما هيدا يمرا وأنغل وإما كو يمرا دين كو واجب وني الواجبات والفرائض ما دون كو يمرا دين كو ريردنا دين وأنغل وني السنن سيئنا ما ين أتشو بيجريدي وين أتشو إما نو وأي دوميري ين أتشو أينو حرمني إن وأنغل maɗum konko tawatano añana e waɗugol ko ɗum ɗo woni rewgol mo kanko subhanahu wa taala jonnon ɓeɗo karamokoɓe si tawi hawri a jangi kaɗo dina allahu azza wa jal kanko allahu tabaraka wa taala woodi ko o faminma e kaɗo dina haray ko ya daro yeru embere konko famuɗa ɗon yottina ɗum ɗon faade eɓe yimɓe ɓe tawata kamɓe ɓe famali ɗum ɗon ɗum waɗi si tawi الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كما الله عز وجل يحب أمورهم dental yimɓe ɓe tawata ɓen ɗon ko darotooɓe ɓen ɗon ko accitantooɓe e noddugol faade ka makko kanko allahu tabaraka wa taala yad'una ila alkhayr ɓe nodda faade e ndeɗo moƴƴere nde tawata ko kayre woni diina allahu tabaraka wa taala kan tawata ko ɗum woni noddugol faade ka makko kanko allahu azza wa jal joni mi wi wa ya'muruna bil ma'ruf ɓe daro kadi ɓe yamira ko moƴƴi kon wa yanhawna 'anil munkar ɓe haɗa kadi ko boni kon kanko allahu o wi wa ulaika humul muflihun ko ɓeɗo woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe maleteɓe ɓe o waɗi neɗɗo si tawi hawriɗa faala heɓude malore si tawi hawri an laari oɗo aya tedduɗo allahu tabaraka wa taala no janti ɗiɗo sifaji tati si tawi a ettike ha a sifitori ɗiɗo bi idnillahi jalla wa ala a jeyete min almuflihin kanko allahu tabaraka wa taala o janti assifatu al'ula ko ɗum woni honɗum adda'watu ila alkhayr ko noddugol faade e moƴƴere wa sifatu thaniya ko ɗum woni al'amru bil ma'ruf yamirgol ko moƴƴi konko allahu azza wa jalla e nelaɗo o yamiri ko assifatu thalitha ko annahyu 'anil munkar ko haɗugol boneji ɗi konko allahu tabaraka wa ta'ala haɗi e ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe haɗi ko si tawi ɗiɗo sifaji tati a sifitori ɗiɗo takunu min almuflihin bi idnillahi azza wa jalla a jeyete eɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe maleteɓe ɓe karmo koɓɓe ɓe maaki wonde oɗo aya himo tindina ko wiyete kon adda'watu ila allahi tabaraka wa ta'ala ko fardu kifaya idha qama biha alba'du saqatat 'ani albaqi si tawi woɓɓe goo daranike kañum adda'wa ila allahi azza wa jalla no hani darorande noon ɓe maaki luttuɓe ɓen kamɓe hande kadi bakkatu on iwa e hoore maɓɓe hande kadi ko waɗɗi kon iwa e hoore maɓɓe ko woni cheikh ibni bas alayhi rahmatullah ɓe mari deftere hede wiye fadlu da'wati ila allahi wa akhlaqu du'at kamɓe cheikh on e nder nden ɗon deftere maɓɓe ɓe maaki wonde oɗo zaman mo wonɗen e muɗum
kala neɗɗo mo tawata allahu tabaraka wa taala arsikimo goɗɗum e gandal kanko neɗɗanke on ɗeddugol ngal ɗon gandal nodda ɓe yimɓe ɓe tawata ɓe anda goɗɗum walla ɓe hewtanali konko o hewtani on ɓe maki ɗum non ko fardu ayni sabalede ma tawuɗe ɓe maki majjereji ɗin ɗi jaalike ko wana non kadi boneji ɗin ɗi yaaji ko wana non ɗiɗo piiji añiniɗi ɗi saakike hattirde saakitan eɗen haray neɗɗo on si tawi joni meɗen tabaraka wa taala faaminima goɗɗum e kaɗo ɗina o ya immo daroɗa ɓanginana ɗum ɗon tagore allahu tabaraka wa taala ne fii yoɓe iw e ndeɗo niwre fii yoɓe iw e ndeɗo majjere fii yoɓe iw e ɗiɗo bakkatuji yoɓe wi e ɗiɗo tanaji ɓe arta e nguɗo daygu ɓe arta e rewgol mo kanko subhanahu wa taala ɓalnoji ay sifaji ɗi joni meɗen tabaraka wa taala sifori en ene ndeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam ɗi tawata ko sifaji ɗi kanko allahu ɓurniri en e ɗum moftali yawtuɗi ɗin yamirgol ko moƴƴi haɗa ko gol kanko allahu azza wa jalla o wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah o wi onon ndeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam on laatike wonde ko onon ɓuri moƴƴude moftali yaltinanaɗi yimɓe ɓen ɗi fof majji bima'na gila mofte adama ɗen alayhi salatu wassalam ha e mofte isa ɗen alayhi salatu wassalam mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko kande woni hayrul umami wa afdaluha ko kande woni mofte ɗe tawata ko ɓurɗe moƴƴude e moftali ɗin ɗi dendanigal majji mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam jomi men noon janti sifaji ɗi tawata hiɗin jogiti ɗin ɗon kanko allahu tabaraka wa taala o ɓurniri en e dow moftali yawtude goon o wi ta'muruna bilma'ruf o yamiray ko moƴƴi o yamiray tawhid o yamiray sunna o yamiray e honno wiyete jogitagol ko ko wiyete al akhlaq al fadila o yamiray ko wiyete kon al muamalat al hasana e ko nandi sifaɗin ɗon piiji kala ko innete ma'ruf on daroto yamiron ɗum non ndeɗo tagore allah azza wa jal kanko jom men o wi wa tanhawna 'anil munkar hiɗon haɗa kadi e ɗiɗo boneji mana muɗon ɗiɗo shirkuji wonɗi e wadde on deƴƴata e hoore majji ɗiɗo bid'aji ɗi tawata ko wonɗi e wadde on deƴƴata e hoore majji ɗiɗo ma'asiji ɗi tawata ko wonɗi e wadde gila yarugol beere e waɗugol zina e ñaamugol riba e ñaamugol maysir e saakitugol penaale e ko nandi e sifaɗin non piiji e ñowgol e waddinirgol ɗiɗo ɗi dendanigal majji on daroto haɗum ɗum o wi wa tu'minuna billah hiɗon gomɗinamo kadi kanko allahu tabaraka wa taala inan al amru bilma'ruf wannahyu 'anil munkari ɗum ɗo ko jiyaɗum e min sifati ummati muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe e hoore maɓɓe si tawi a wona ñentinɗoɓe haqiqatan wona ñentinɗoɓe tigi 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 ko ɓe nodda faade e ko ɓe noddi wono allahu azza wa jalla o wi wonde qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani o wi ko yo nelaɗo alayhi salatu wassalam ma kandeɗo moftema wonde e hino laawol maɗa ngol bima'na oɗo da'wa mo wonda e wadde ɗo ko oɗo ko wonda noddude kon ɗo ko ɗum ɗo woni laawol maɗa ngol wiwɓe wonde ad'u ila allah min miɗo nodda faade ka allahu tabaraka wa ta'ala ala basiratin ay ala ilmin wa burhani e hoore gandal kañumma e dalil ana min wa man ittaba'ani e kala on jokkuɗon oɗo waɗi si imam ibnu qayyim al jawziya alayhi rahmatullah ɓe maaki wonde la takunu muttabi'an linnabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haqqa al-ittiba'i hatta tad'uwa ila ma da'a ilayhi bidalili hadhihi al-aya ɓe maaki wonde a wonata ñentinɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam hattirde ñentingol tawa kono ɓe haani ñentinirde noon haa nodda faade e ko ɓe noddi ko annon aya ono laapos qul hadihi sabili ad'u ay ana annabi ila allahi ala basiratin ana wa
man ittaba'ani e kala on mo tawata ko jokkuɗolam menen men daroto men nodda faade ka Allah subhanahu wa ta'ala faade ka Allahu tabaraka wa ta'ala kanko jom menen tabaraka wa ta'ala o waɗi konngol ngol tawata ko ɓurgol moƴƴude ngol wonande kala neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa ko neɗɗo yewtowo yimɓe Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi on mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude konngol on neɗɗo nodduɗo yimɓe ɓen faade e rewgol mo kanko Allah azza wa jalla. Allahu tabaraka wa ta'ala wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. O wi ala neɗɗo mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude konngol edi oɗo neɗɗo mo tawata ko dariɗo noddi faade ka Allahu tabaraka wa ta'ala. O noddi yimɓe ɓen yoɓe rew Allah, o noddi yimɓe ɓen yoɓe wotinɗin Allah, o noddi yimɓe ɓen o haɗi ɓe lundagol Allah, o noddi yimɓe ɓen o haɗi ɓe luutondirgol e nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ala neɗɗo hay e gooto mo tata ko ɓurɗo moƴƴude konngol hewtiti on. Angono neɗɗanke ko ɓe daroɗa nodda faade e kaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala si tawi Allahu azza wa jalla arsukima goɗɗum e gandal ngal tawata o wawai darorde ɗum ɗon fi ɓanginalngol yimɓe nare yaasi mo wuruɗen e muɗum o hande si tawi ko shirkuji ɗin en tawa yiɗi shirkiyat muntashira si tawi ko bid'aji ɗin albid'u kadhalika muntashira si tawi ko ma'asiji geddi wonaɗi waɗede ɗin ka yaasi gila e rewɓe ɓe tawata ko ɓooriɓe kañum e tokkayɓe meeshi e muɗum e wujotoɓe produit ji e waɗayɓe zinaji kañumma e worɓe ɓe tawata ko sukaɓe wonɓe fembade pelette sukaɓe wonɓe tufude noppi muɗum waɗayɓe senji ka daaɗe mum waɗa jawe e juuɗe muɗum yuppa tuube muɗum heɗo musique waɗa zinaji yara beere fima drogue yaha ka amete ko nandi e sifariɗo piiji ko pellet hande sen daari ɗum ɗo en tawino sakite hattirde sakitagol hakkirde sakitagol joni noon si tawi en yii ɗum ɗon en deƴƴi goto kala e meɗen darike fuɗɗike wiide wonde min ko mapininmi ko hoore an yiya yimɓe ɓen no yeddude Allahu tabaraka wa ta'ala deƴƴa ɗum ko tana molanaɗo ɗum ko jiya ɗum e min sifati bani israila ko jiya ɗum e sifaji ɓeɗoɓe tawata ko alladina kafaru min bani israil yeddunoɓe ɓen e ɓeɗo bani israila yankoɓe Allahu tabaraka wa ta'ala wi lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa bni maryama o wi dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ɓeɗo yedduɓe jiyanoɓe e bani israil ɓeɗo ɓe huɗano annabaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɗiɗo huɗunoɓe annabi dawuda alayhi salatu wassalamu huɗunoɓe ko wana noon annabi isa alayhi salatu wassalamu huɗunoɓe jom menen tabaraka wa ta'ala o wi sabu on ko honɗum o janti sabude ɗuɗude goo on o wi dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun goo on ko sabanede maɓe tewike pasɓe darike ɓe lundike mo kanko Allah ɓe lundike kañum ɓen annabaɓe nelaɓe e maɓɓe ɗum ɓe dari kadi e hoore ɗum ɗon ɓe jaggiti keeri shariyaji makko ɗin kanko Allah si ɓe wiyama waɗe ɓe watta sina si weliɓe si ɓe wiyama acce ɓe ndaara kala ko tawata yaadi e tuuyo wonki maɓɓe kimɓe accata ɓe waɗɗitoto ɗum ɗon ɓe jokka mbele nduruji wonkiji maɓɓe ɗe Allah wi wonde ɗum ɗo ko hunde aranere ko woni sabu kon ha ɓeɗo annabaɓe Allahu azza wa jalla ɗiɗo huɗi bani israil yedduɓe ɓen e maɓɓe yeeso ɗum o ɓangini sabu goo kete o wi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ɓe laatinoke kamɓe e hoore maɓɓe ɓe haɗindirtano bone mo tawata komo ɓe waɗa en kadi si tawi ɓe yino yogaɓe e maɓɓe no yana e boneji no yara beere no waɗa zina no fiima drogue no wujja no jatta yimɓe no ñaama riba no ñaama jawle maysir no heɗo musique no ama
si ɓe yihi sifa ɗiɗo piiji ɓe laatino kamɓe ɓe haɗindirtano ɗum goto kala e maɓɓe jokkayno ciifol mum jokka haaju mum acca luttuɗo o waɗa ko faala ko sabu ɗum ɗo ɓe heɓiri kuddi ndi tawata ko ndi annabi Dawuda e annabi Isa alayhim assalatu wassalam ɓe huɗunoɗo jon noon enen e hoore men si tawi hawri en jooɗi keɗo enen kadi en haynike ɗiɗo boneji ka yaasi en fanke ano woodi yimɓe go ɓe tata ko jon galleɓe boneji ɗin ɓe haynotoɗi ka nder galle maɓɓe ɓe deƴƴa ɓe fanka ɓuɗe no woodi almamiɓe ɓe tawata ɓe haynoto boneji ɗin e karti e mo ɓe woni e muɗum on ɓe ara ka juulirde ɓe fanka ɓe takko wowlugol ɗin boneji bal woɓɓe go iblisu alayhi la'ana suwwon siniɓe haa ɓe ɗetti kamɓe e faamu ɓe faami wonde ko aaniniɓe ko hoore maɓɓe ko waɗɗiɓe kadi ko hoore maɓɓe rek سامن من بينما الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الله عز وجل وي wonde ko ono yo gomnimɓe haray ko waɗɗi on dey ko hoore moɗon si tawi hawri on darike on feewi neɗɗo mo tawata o feewaali on non o lorrata on oɗo haya yimɓe buyfira e moɓe ala faamude firo makko hay e zaman Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu laatino yimɓe firaynoɓe aya on taaɓe oñe firano ɗum Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe maakuno wonne innakum taqra'una ayatan min kitabillahi wa tad'unaha fi ghayri mawdi'iha ɓe maaki wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم كم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بما قالوا إن جنga آية كدفتر الله عز وجل ولن آية أنك توتنادو وننكمكو تدعونها في غير موضعها أي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن ستاوي هوري أنهم فيه لني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بماكن من الهداية دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا نجيها قويتكم بيوانغال ندقل يمم فاد إريوغل الله قرأسي جومي من وي لا يضركم من ضل بشرط إذا اهتديتم من الهداية أن تدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ونقول من الهداية إذا شرط أنه نرتو كما أبو بكر بماك مناني نلان عليه الصلاة والسلام بماك وندكو بلت ميوندي ko be onon mofti ande yamiron ko moƴƴi kon mi wondi pellet ko be haɗon ko boni ko si tawi hawri on waɗali ɗum o yi'i yimɓe ɓen no delfi e moƴƴereji ɗi mon yamirali ɓe o yi'i yimɓe ɓen no ukki e boneji ɗi mon haɗali ɓe ɓe maaki haray ande ɓattike nde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o saƴinta lette e hoore moɗon o huɓintina on fuu moɗon moƴƴuɓe ɓe andanɗa hoore ma no jokki moƴƴere muɗum ba e bomɓe ɓe andanɗa hoore ma no jokki bone muɗum ba kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o huɓintina on dendanigal moɗon kañum ɗen ɗon lette tana on wana ɗon tun o hatti tana on na ɗon tun o hatti o adda e lette ɗen o huɓintina ɗe noneji lette ɗin no ɗuuɗi no jiya e noneji kañum ɗen lette liɓugol kulol e hoore yimɓe ɓe tawa neɗɗanke a suusata yaltude jemma tawa neɗɗanke a suusata heɓude jawdi feññinaka yaase tawa neɗɗanke kala memmini kum hiɗa maapi si tawi a naatay ka nder suudu ma ko bee falira filotiji haa gasa sokira seriron haa gasa ɗetta bogoroje kadi watta hoore no si a ɗetti masimu ma a naadi ka maala sa soki a gayni ɗum ɗo yonata ko bee sokira kadi jolokoje go bal ɗetta ɗum ɗon kadi sokida e maadi ndin ma sokida e baafangal ma sokida e goɗɗum ɗo ɗum ɗo fof ko noneji kulol ko jiya ɗum e lette walla kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o liba e hoore ɓen ɗo yimɓe ko wiyete heege tawa ɓeɗen danigal maɓɓe hiɓe weela marɓe no weela ɓe ala no weela ma ɗum o liɓana ñabbeeli e hoore maɓɓe tawa nokkure nde ɓe woni e muɗum nden ñabbeeli teɗuɗi no woodi tawa hoɓɓe goo no woodi ɓe mari jawdi
kono tawa ɓe jarribora ñabbeeli ɗi tata jawdi ndin nafataɓe waɗi ko jelo e yimɓe woni hannde ɓe tawata ko andiraaɓe jawle heewɗe kono taa kala ko weli ɓe togana naa ɓe ñaamu teewu naa ɓe ñaamu lanɗan wonaa ɓe ñaamu ko mari sukkar wonaa ɓe ñaamu ɓiraaɗan hoɓɓe no maɓɓe no togana waalagol hay e buutu ɗaatuɗo naa ɓe waalo e buutu ɗaatuɗo woɓɓe togane climatiseur naa ɓe waalo ka ɓuuɓ bal woɓɓe goo yaha haa ɓe togane hay sonnaaɓe maɓɓe ɓen ɓenna awa nawnaare nde marɗon nden ko probléme ɓernde tana on fuu ko onon e sonnaajo yo yiidu kono tawa neɗɗon no mari jawdi fof no anndirimo jawdi idan nooneeji lette ɗi allahu tabaraka wa taala tippinta ɗi e hoore yimɓe no ɗuuɗi kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kanko allahu tabaraka wa taala hara ɓattike nde o tippinta lette e hoore moɗon o huuɓintina ɗe wono ardi noon ka riwaya hadise mo tawata ko ittaɗo on ono hudhaifata bne lyaman kamɓe nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam thumma tad'unahu fala yustajabu lakum yeeso ɗum daro ɗon toro ɗon mo kanko allahu yo o ñortan on ɗen lette tawa on jaabinantake few sabaɗede ma honɗum on deƴƴi e hoore boneji wonaɗi waɗede ɗin haqqeji allah azza wa jalla ɗin no yeeɓe hande aya yimɓe no yalta ɗo ɓenna ko waɗeɓe promotion droit ji ɓenna droit de l'homme ɓenna droit de la femme droit des enfants ɓe yaha ha ɓe ina droit des animaux kono ha hande a nanata hiɓe yalti ɓe innama droit de tout puissant ɓenna joni ko droit allahu tabaraka wa taala on ha hande nations unis joɗaki waɗi ɗum ha hande union européenne joɗaki waɗi ha hande union africaine joɗaki waɗi ha hande CEDEAO waɗali ɗum ananta ɓeyna noon droit hay droit kulle ɗen ɓe wowla e fiimo amma ko wiyete ko haqqullahi tabaraka wa taala hada la yudkar ida dakartahu si tawi hawri a jantike ɗum ɗon ha gasi ɓe daro hande kadi ɓe haɓirama cende ɗen nde fof majje yuharibunaka shaddal muharaba ko on zaman noon fewndi ɗen hande yon noon si tawi hawri ɗi boneji ɗi rentuɗen ga yaasi ɗo fo enen en deƴƴi e majji naren e nder ɗo deftere adda'u waddawa lil imam ibne qayyim el jawsiya ɓe janti qissa neɗɗo gooto mo tawata ko wonnoɗo e saare kanko neɗɗo on tawi himo jokkirigol allaha tabaraka wa taala yafal almamurat wa yatruk almanhiyat himo wadde yamirani ɗen himo terti haɗaɗi ɗin few kono muskila makkon ko honɗum wonno o ala yamirde yimɓe ɓen o ala ɓe haɗude jon noon ɓe yimɓe noon ɓe waɗi bakkatuji ha jomiraɗo on tikki o immini malaikajo yo alhalka ɓe yimɓe nden saare ɗon malaikajo on ɓa o hewti fi halkugol kañum ɓe yimɓe nden saare ɗon on sati malaikajo on o ndaari o jindi e nder saare nden ha o wi ko ayyo joomi neɗɗo gooto no ɗo on ɗon no rewde ma imam ibnu qayyim el jawsiya ɓe maaki wo joomi men jaabi malaikajo on o wi ibda'a bihi fuɗɗormo kanko si yahana luttuɓe ɓe tawi le on non ko neɗɗanke mo andanɗa hoore maɗa hari himo wadde yamiraɗi himo accuno haɗaɗi tana makko ko honnon ko mo yi yimɓe ɓen e boneji ɗin hiɓe delfi e moƴƴereji ɗin himo deƴƴi e hoore ɗum kono ɗum wonno tana makko hande noon si tawi en daari alhaali yimɓe ɗuuɗuɓe oɗo zaman ɓen ko niɓe yimɓe ɗuuɗuɓe e oɗo zaman meɗen ko niɓe ɓe baltana on kadi ɓurɗo tiiɗude on ko honto woni ɗo waɗi yimɓe ɓe tata ko ɓe allahu tabaraka wa taala okki gande kanko allahu tabaraka wa taala okki ɓe gande ɗen ha gasi ɓe dari ɓe suuɗi kañum gande ɗen imma ɓe hula yimɓe maɓɓe ɓen hula bolonda maɓɓe on maɗum ɓe hula feloore maɗum ɓe hula wata ɓe wowlu ha ɓe ronka okkorede ko ɓe ñaama ma ɓe hula wata ɓe wowlu ha sakko ɓe itte ka gangune maɗum ɓe hula wata ɓe wowlu ha ɓe jaɓane piiwoy koye tawata ko koye ɓe wonano waɗanede ma koye ɓe waɗana ɓe suuɗa goonga allahu tabaraka wa taala ko tana molanano si allahu azza wa jalla okkima gandal ɗum firo muɗum ko o awodi e maɗa wondema ko pellet ngal gandal ɗon a feññine ngal a suuɗata allahu wi wa id akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba
latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا يوميون وبئس ما يشترون. كان الله تبارك وتعالى ويجنتو ni Allahu azza wa jalla o dettuno ahadi beedo be tawata ko utul kitab yimbe buisi don utul kitaba be zikkay ko yahudi e nasara faqat karmo ko be tafsir gobe maki wonne alladhina utul kitaba ko faana kon e on don aya ko kala yimbe be tandanda hore mala ko be Allahu tabaraka wa ta'ala tippini deftere hore mum yono kanko Allah azza wa jalla mo tippini deftere hore mede woni alquran bal si tawi hawri alyahud karmo ko be mabbe ben darike be suudi ko woni kon kander tawrata be yottinali Allah tabaraka wa ta'ala hudiri be sabudum an-nasara darike be suudi ko woni kon kalinjila be yottinali Allah azza wa jalla hudiri be sabudum enen be tawata ben ko enen wondi enelaado burdo teddude o deftere nde jogi den buri mawlude ko enen woni mofti ɓuraade suɓeede ɗen enen si tawi en suuɗii ɗum haray ko hen heɓe ten kon tiiɗata ɓuri ko ɓeyɗa heɓi ko tiiɗa e ɓuri ɗum kono en o laali o yimɓe ɗuuɗuɓe alaali maɓɓe ko ni waɗi jom meɗen tabaraka wa taala o wi o ahodii e maɓɓe wonde latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna kono o wi fanabaduhu wara'a dhuhuri o mbanginana yimɓe ɓen ko woni kon ka deftere o suuɗata neɗɗo noddanowo Allahu tabaraka wa ta'ala ko Allahu wonɗa e noddande a hulata yimɓe ɓe onon joomi mi wi alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah ɓemɓe tawata hiɓe yottina nelal Allahu tabaraka wa ta'ala ngal walla nele makko ɗen kanko Allah hiɓe hulamo kanko tum ɓe hulata hay e goto ko wona gonga on si foti wa felloɓe wowle madama ko nokku makko on ka wowleteno e noone no sharia on wi'i yo wowlire non ɓe diwata dey kono ɓe wowlaymo nokku ka o duwa wowlede ɗon e noone no o hana wowlirede non kadi ɓe suuɗata sa suuɗi ko tana no joni min inni on o wi inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyannahu linnasi fi lkitab ulaika yal'anuhum llahu ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله يبين ببتوات يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هبه سودا كونكو من تبني إمورد إمانغانغو يجي كانيوما إبيوال بتارو إما بهلو ما بآنو ما بمابي ɓe daro ɓe ronka wowlande yimɓe ɓen oɗo gonga mo men tippini men ɓangini ka deftere amen ɓe mbaɗi ma bayyannahu linnasi fil kitab ndaren joddi maɓɓe ni allahu wi ulaika ɓen ɗon yal'anuhumullah o naali dey la'anahumullah sakko wiye feƴƴi ko wi ko yal'anuhumullah fodde yiɓe on ɗon alhaali allahu no huɗuɓen allanatu min allahi jalla wa ala hiya tardu wal ib'adu an rahmatihi jalla wa ala si inama kuddi allahu e hoore goɗɗo ko ɗoni raɗagol neɗɗo on waɗɗintinamo yurmede allahu nden few allahu wi kala neɗɗo wawɗo no fodde mo jogiti on jikkuɗo yal'anuhumullah nano kanko to o wi wa yal'anuhumul la'inun no huɗude ɓe kadi kala huɗayɓe ɓe malaika no huɗude ɓe annabaɓe no huɗude ɓe nelaɓe ɓen no huɗude ɓe waliyaɓe no huɗude ɓe baltagore nden fof no huɗude ɓe o wi illa alladina taabu siwana ɓen tuubuɓe ɓe acci konko ɓe woni ɗo wa aslahu ɓe dari ɓe moƴƴintini alhaali maɓɓe on wa bayyanu ɓe ɓanginani yimɓe ɓen ko ɓe laatino heɓe suuɗa ndaare tuububuye maɓɓe on de na tuubugol ngol illa alladina taabu summa ba'da tawbati aslahu ay haalahum ɓe moƴƴintini alhaali maɓɓe on summa ba'da islahihim li haalihim hono ngari bayyanu ma kanu yaktumuna ɓe ɓanginana yimɓe ɓen konko ɓe laatino heɓe suuɗayno jomi mi wi si tawi ɓe waɗi ɗum ɗo fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabu rahim e aya goo wi inna alladina yaktumuna ma anzala allahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan o wi ulaika ma yakuluna fi butunihim illa annar
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بيم بتوتا كون مي سودو ديكو الله تبني كون كدفتر مكو بدارو بسودي رادو في هون في يو بهبو جيبو أدنى ينكوي إما بهبا كو بنياما ما بهبا تدوكو ekonan de sifadi non peji jomi me wi sibe jonnama ko be nyaama be wakkili ke nyaamugol be suudi yimbe ben odo gonga Allah wi ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar bembe ala e nyaamude kander deedi mabbe si wana yide tigi o wi wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala yewti doyta e mabbe kongudi di tawata ko kongudi newene nyalande darga mana mudum naw yewti data mabbe few ulama be maki maana on ko yewti doyta e mabbe kongudi newene o yewtoyta be kongudi yurmede kongudi di o yewtoyta be din ko kongudi satto di kongudi nyaane o wi wala yuzakkihim o labbi noytabe kadi ha o rewna be kayite dum no ko dum woni kamba mabbe on si o yafaaki be o rewno yebe kayite o wi wala hum adhabun alim o wadari be lette de tawata ko lette busu idan haray neddanke o ko be o daro hattirde daragol ko joom meden tabaraka wa ta'ala arsiki mo famini mo konge kano dina wana yo jodo o dembida e mudu yimbe ben iblisa gayni be wañude fayda kanko iblisu alayhi la'na o yaade yimbe dudube ko wadi kanko iblisu da'wa makko on o ala e fawtade e makko laylan wa naharan sabahan wa masa'an kanko iblisu alayhi la'na yad'u awliya'ahu ila annar himo noddude waliyaɓe makko ɓe yiɓɓe makko ɓe faade e giiteli ko ɗum joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓangino wi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir ko woni ɓe e noddirde ko fiyoɓe laato yimɓe giiteli kanko ñande omo noddude bimbiye kikiɗe jemma e ñalowma si tawi hawri enen en darike e yii yimɓe ɓe e ndeɗo majjere en fanki e yii yimɓe ɓe e ndeɗo oñaare en fanki en deƴƴi shakka kanko iblisu alayhi la'na siwana jomiraɗo on faabi o heɓay dental ngal tawata ko tiiɗugal ko ɗum noon feeñi hannde yaasi o naare yimɓe ɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen sa yiiɓe tawa ɓeeno ko yimɓe ɓe tawata ko jeyaɓe min hisbi cheytan fedde cheytan nde tawata ko laaɓude pos kanko iblisu alayhi la'na o foɗuno joomi meɗen ko laaɓi pos ووي الله تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين نار تنا كاكو إبليس عليه اللعنة وي أردنا يمب بيسو أردنا وبباو أردنا بسنغو نيام أردنا بسنغو نانو ɗum ɗo fof ko fi hollugol wonde kanko himo wakkili ko be o yaada e geɓal yonaygal kagiiteeɗi o ɗum waɗi so wi wala tajidu aktharahum shakirin e aya ko joomi men jantani en ko wi o wi la attakhidanna min ibadika nasiban mafrudan mi ɗettayi e nder jiyaaɓe maɗa ɓen geɓal yonaygal ngal mi yaada yite jahan joomi meɗen holli wonde kanko iblisa o gongi e hoorema goon o wi wa qalilum min ibadiya shakur إبليس بينه ولا تجد أكثرهم شاكرين الله وي وقليل من عبادي الشكور كاكو إبليس وي لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الله عز وجل وي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وهم الحال فيهم بديهن نلانو مينه صلى الله عليه وآله وسلم إيكو بما كان ينك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنك صحيح مسلم بماكي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بماكي كلا أمور يؤد منكرا كو أنيني كشريعة دينا اسكي بماكو فليسكت اسكي بماكو فليصمت اسكي بما كنا فليعرض اسكي بما كنا فليصفح اسكي بما كنا فليترك صاحبه لا بما من رأى منكم منكرا فليغيره يؤويله نونن الله تبارك وتعالى جنر متاقن بفضل تغيير المنكر باليد
wonnon tahyirul munkari bil yadi on ɗon natija makko on ɓuri mawnude eɗi tahyirul munkari bil lisan on ɗon kadi natija makko on ɓuri mawnude eɗi tahyirul munkar bil qalb tahyirul munkar bil yad waylirgol jungo gon juuɗe ɗen no mari noneji masalan si tawi hawri en ɗetti on mo tawata ko o dhu yadin tawila marɗo jungo towugo wona laamu ngun e hoore muɗum yani ka wulatil umur ɓeɗoɓe tawata ko kamɓe woni halfinaɓe fiya kuuji ɗin kamɓe hiɓe mari jungo towugo ɓe wawi wi'ude wonde kala yarɗo ɗo beere min faccemo ko sharia dina ka wiiko kala neɗɗo mo tawata ko waɗɗo zina min faway e makko ko sharia o wiiko kala wujjuɗo ɗo min waɗaymo ko sharia o wi'iko kala neɗɗo mo tawata ko wonɗo e amude ma sincuɗo bid'aaji e ko nandi e muɗum ma yaltuɗo no moori meche kayasi maɗum no ɓorni pantalon seere e ko nandi e sifa ɗin noon piiji o yalti e kenene min huway mo hunde kaari si tawi hawri jama o yi'i neɗɗo gooto ɗiɗo tato ɓenɗo yagginama amama almala'i luttuɓe ɓen bila shakkin bi idnillahi tabaraka wa taala sayatta'iduna bi haula'i ɓe wajitora ɓe no yawi suttu si tawi non hawri wona a neɗɗo mo tawata ko a jonnaɗo gonɗon jungo waɗi a innataɗo ɓa hiɗa hiri hiɗa mari imanu goɗɗo wujji a taƴamo jungo gonna alamu ko wiyete kon iqamatul hududi ɗum ko jihaɗum e min mas'uliyati wulatil umur kamɓe halfinaɗum goɗɗo waɗi zina focce ko kamɓe jeyi si goɗɗo waɗi zina yo fiɗe kaaƴe si ko duwaɗo fiɗede kaaƴe ko kamɓe halfinaɗum si goɗɗo wujji juuɗe makko ɗe walla jungo makko ngo yo taƴe ko kamɓe halfina anduɗon na an halfinaɗum si ɓe waɗi ko ɓe halfina si ɓe acci ko ɓe halfina yo noon si tawi a ala gonɗon jungo tawiɗa mari jungo jawdi a yii yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko wonɓe yeddirde allahu tabaraka wa taala sabu miskinankaku maɓɓe a ɗetti kañum ɗin jawdi ɗon a okkiɓe fiyoɓe iw e hoore ɗum ɗon ɓe iway ɗin bakkatuji ɗon ɓe iwiye ɗin ɗon haray ghayyartal munkar ɓe yadika a wayliri on ɗon bone kañum jungo maɗa ngo ɗo ko alhaaliji maɗum a ari a tawi hiɓe e makiru hiɓe yara beere e mayro etoɗa ha yiida e jeyɗo nokkure nden sooda nokkure nden e jungo makko makiru ndun ndu mula few an e hoore ma ghayyartal munkar bi yadik maɗum hiɓe yeytade e galle etoɗa yiida e jeyɗo galle ɗen daraɗa soodita ɗum ɗon e jungo makko mulina nden hunde ɗon few ara yan e hoore ma ghayyarta al munkar bi yadika jono si a wawali ɗum ɗon nenaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makali awa terto ɓe maki wa illam yastati fa bi lisani ɗengal makko ngal oɗon mo tawata komo allahu tabaraka wa taala andini goɗɗum e bindi o daro o nodda ɓeyɗo yimɓe ɗiɗo shirkuji wondi wadde o ɓanginanaɗi jama o holla ɓe tanamol ɗiɗo bid'aji wondi wadde o ɓanginanaɗi yimɓe ɓen o holla ɓe tanaji muɗum zina ko woni e wadde yarobeere nguyka heɗagol musique e moragol meche ɓeɗo rewɓe kañum may wujagol produit ji e ɓornagol coñcoy koye tawata ko peppote coñcoy iblisa feeña e keɗenen ɗum no fof o ɓanginana jama on harmugol muɗum o ɓanginana ɓe tanaji ɗi tawata ko wondi toon te noon si tawi ɗum ɗo fo a wawata nelaɗo on maki fal yughayyirhu bi qalbihi yo mette ka ɓernde ma yi'e pellet tawa modi ɗum ɗon no tikkinma a weltora konko allah azza wa jalla wona e yeddede idan an wono neɗɗo mo tawata ko anoddowo etoɗa nodda yimɓe ɓen faade e ndeɗo deftere e oɗo sunna no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen faamirino se wiya da'wa ko wona wowlede fi muɗum ko adda'watu ila llah oɗo waɗi cheikh ibni bas alayhi rahmatullah ɓe maki sen daari ayeji arde ɗen fo fi yamirgol noddugol jomi meɗen tabaraka wa taala ko imma o wiya noddugol faade ka makko ma o wiya noddugol faade e moƴƴere nden ɗum woni diina ka wana adda'watu ila izzi nnafsi wana adda'watu ila aljam'iyati wana adda'wa ila alqabila wana noddugol de faade e teddungal wonki muɗum ki nodda fiitu yo heɓu yimɓe heɓa teddungal wana noddugol yimɓe ɓen faade e jam'iya muɗum wonde fi yo heɓo yimɓe ka jam'iya
wona noddugol yimɓe ɓen faade e leñolngol innugol fiiyo leñolngol ɗuuɗu leñolngol heɓa yimɓe laa bal ko addawatu ila allahi azza wa jal. allahu tabaraka wa taala eno ko wi o wi waltakum minkum ummatu yad'una ila alkhayri ay ila dinillah. kanko allahu tabaraka wa taala o wi ud'u ila sabili rabbika. kanko allahu wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi. kanko joomi menen tabaraka wa taala o wi qul hadihi sabili ad'u ila allahi. ina nun no fof ko hollata wonde ko ya noddu faade ka makko kanko allah. seede noon ko faade ka makko wonna e noddude ko ya eto tawa noddandu maɗa ɗum koye hoore deftere allahu nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e hoore no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe faamiri noon. etoɗa nodda yimɓe ɓen ila tawhid, noddaɓe ila alaqidati sahiha, noddaɓe ila tamassuki bisunna, noddaɓe e ɗiɗo yoɓe wotindin allah. wanno yimɓe ɓuy sendidira hakkunde shirku e ko wona shirku, ɓe sendidira hakkunde shirku e tawhid, sendindiranaɓe ɗum, sendindiranaɓe hakkunde sunna kañumma e bidaa. daroɗa e hoore ɗum hollaɓe ko honɗum wonno laawol ɓeeɗon ardiɓe moƴƴuɓe etoɗa kamɓe yimɓe ɓen ɓe faama ɗum ɗon e ballal allahu tabaraka wa taala. jon non on dawa mo wonnen e wowlude fi muɗum ɗon o wiyete kon addawatu ila alkitabi wa sunnati bi fahmi salafi. si tawi hawri a jogitike on ɗon dawa haray habbito lorraji ɗuuɗuɗi, habbitoɗa ngayguji ɗuuɗuɗi, habbitoɗa hawreji ɗi tawata ko hawreji heewɗi. ko wannon siko hikma marɗa a ɓurani laaɓe ɓen hikma. si tawi hawri ko faamu marɗa a ɓurani laaɓe ɓen faamu. si tawi ko barki marɗa a ɓurani laaɓe ɓen barki. ɓen noon kamɓe e hoore maɓɓe e moƴƴugol jikkuuji maɓɓe e heɓugol hoolaare ka yimɓe maɓɓe ɓen ko attiɓe neleeɗe ɓaaɓe halfinama ngal ɗo nelal en fof ɗe nganndi ngaynguɓe naɓuno ngu kam en fof ɗe nganndi ɓe fof maɓɓe na oɗo ma o. ɓurati joom meɗen tabaraka wa taala o wi on ɗum qala alladina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. o wi fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-arda min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. allah azza wa jalla wi ɓeɗo heeferaɓe bimanam heeferaɓe mofte kala mofte ɓe fewtuno nelaɗo e maɓɓe on ɓe dari ɓe wi lanukhrijannakum min ardina min raɗoto on min yaltina on ka leydi amen ɗo aw lata'udunna fi millatina ma ruttoɗon e laawol amen ngol e diina amen ka wonten e kan ɗon diina sina ɗum o yaltana e men nder ɓe fof maɓɓe. kanko allahu tabaraka wa taala o wi wa awha ilayhim rabbuhum on saati joomi maɓɓe tabaraka wa taala wahini e dow maɓɓe wata ɓe hulu o wi lanuhlikanna adh-dhalimin toñuɓe ɓen ɓen halka en. o wi wala nuskinannakum al-arda min ba'dihim yeeso ɗum ɓen honna on kadi e hoore leydi ndin ɓaawa maɓɓe. o wi ɗum kadi noon wa dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. ɗum ko wonande kala neɗɗo mo tawata o sifitori ɗiɗo sifaaji o huli ñande o daroyto yeeso allahu tabaraka wa taala o huli kadi ɗiɗo kambaji jomiraɗo on jalla wa ala. idan naari ɓeɗo nelaɓe allahu tabaraka wa taala wona ɓeɗo wiyete bi ulul azmi min ar-rusul. si tawi en naari alhaali maɓɓe on ɓeɗo ala e maɓɓe hay e gooto mo tawata yimɓe muɗum ɓen siwana yimɓe makko ɓen ɓe ɓittinno mo haa o yalti e leydi makko ndi ala e maɓɓe hay e gooto. ɗetten annabi nuhu alayhi salatu wassalam kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam allahu azza wa jalla o wi walaqad arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman o wi fa akhadahum at-tufanu wa hum zalimun. kanko allahu tabaraka wa taala o wi gomɗi menen min neli annabi nuhu faade e yimɓe maɓɓe ɓen. annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ñiiɓi e maɓɓe duuɓi wulure mankude duuɓi 50 duuɓi 900 e duuɓi 50. ɓeɗo
annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ma noddiɓe yeru ko noddiɓe kon fof karmokoɓe go maaki wonde annabi nuhu ko heɓuno ko gomɗini e maɓɓe ko yimɓe 90 e nder duuɓi ko annabi nuhu noddiɓe kon fof. on saati allahu tabaraka wa taala yamiri annabi nuhu yoɓe moƴƴin laana kamɓe moƴƴini, o yamiri ɓe yoɓe ƴaw e laana kamɓe ƴawna kala neɗɗo gomɗinno e mummuntewo koy ɓe ƴetta mummuntewu kala borum kañum may deyum ɓe ukka e laana kam. kamɓe annabi nuhu ɓe waɗi ɗum, ɓe yalti e leydi maɓɓe ndin, ɓe naati e maayo ngon ɓe yehi haa ɓe hewtoy ka suriire. allahu tabaraka wa taala halki kañum ɓen ɗo yimɓe yeeso ɗum noon si annabi nuhu rutti non arti e leydi ndi ɓe yaltuno. ko wana noon si tawi en detti annabi ibrahima alayhi salatu wassalam, annabi ibrahim nde ɓe wonduno e ɓeeɗo yimɓe maɓɓe ɓe banginani ɓe ɗiɗo shirkuji haa gasi, ɓe dari lordi annabi ibrahima haa ɓe bugi annabi ibrahima ka yiite. on noon ɓe dari noon ɓa ɓe anndi annabi ibrahima ko waɗi sanamuji maɓɓe ɗin kon, ɓe wi'i wonde yo ɓe eto ɓe teenoya leɗɗe ɓe aƴƴa. ɓe teeni leɗɗe garmo koɓe maaki wonde a yimɓe ɓe tawata ko nayeɓe wonno, ɓe tawata wawata yaade ka burure teenoya leɗɗe, ma waali ɓe nawni ka cuuɗi muɗum noddayno ɓe andi tenay teenugol ngol jonna ɓe goɗɗum inna yaw ɗaɓɓanalal leɗɗe min kadi leɗɗe hannden tawe ka ibrahima sunneteɗo. ɓe dari ɓe asi ngay ka haa gasi ɓe huɓɓi yiite ngen, hakke ko yiite ngen towuno kon. woɓɓe ulama'u ɓe maaki wonde tawi sondu wawata yaade hakkunde kañum yiite ngen e duule wonde doɗi. ɓaɓe waɗi ɗum haa gasi ɓe bugi annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ka nder yiite. anni e maɓɓe gonɗum ko moƴƴagole annabi ibrahima wal bonagole maɓɓe. ɓaɓe waɗi ɗum haa ɓe gayni allahu tabaraka wa taala wi fa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim. minen kadi min noddi yiite ngen ɓe wi ko ayyo yiite laato ɓuuɓol kañum may kisal wonande ibrahima, wata o ŋaaso, wata o sumu, wata hay o lakke o ngule ka nder yiite ɗo. annabi ibrahim ɓe ari ɓe yaniri doyi e nder yiite ngen huɓɓi haa nge ɗaani. kamɓe annabi ibrahima ɓaɓe yalti e kañum ngen ɗo yiite, ɓe fewtiti ɓeeɗo yimɓe maɓɓe tawi ɓen hay jooni heɓaali waaju gomɗingol. on saati ɓe maaki inni dhahibun ila rabbi sayahdi, ɓe maaki mi yaltanayi on e ndiɗo leydi mi ɗaɓɓa ka mi yaara joomiyan o fewnaylan. kamɓe annabi ibrahima ɓe yalti ɓe seenino haa ɓe hewti hedde misra. annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓeeɗo yaltu. ko wona noon annabi musa alayhi salatu wassalam, kamɓe annabi musa en fof eɗen anndi ɓe yaltuno misra, ɓe seeni madiyana. yeeso ɗum ɓe yaltitoye misra kadi ɓe fokkitiri hedde Filistin. annabi isa alayhi salatu wassalam ɓeeɗo kadi ɓaɓe nelama alyahudu dari waɗi huttaji ɗi faala wadde ɗin fof fi warugol ɓe kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalam. allah azza wa jalla tippini duulere nde ƴawni ɓe kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalamu ka asama. joni naare hakke soñjaji ko annabi isa naɓuno kon kamɓe allahu ittaɓe e saare o nabi ɓe saare, o ittaɓe e leydi o nabi ɓe leydi, bal o ittuɓe ka leydi ɗo o nabi ɓe ka asama. nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe nabi soñjaji haa joomi meɗen tabaraka wa taala yamiri ɓe yaltuno makka ɓe seeno madina. tawi ko sabu hon soñjaji par ce que eɗen andi on jemma ɗon tawi heferaɓɓen ari hundi suudu maɓɓe ɗo fi warugol ɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. on waɗi si tawi a neɗɗo mo tawata ko a windiɗo waɗoɓe da'awa, ko a windiɗo yamirgol yimɓe ɓen ko moƴƴi haɗaɓe ko boni, ko yiitere goɗɗo wojjata duwaka ma mapinde, ko goɗɗo ñirɓinata yeeso mum e toni min duwaka ma aaninde, ko goɗɗo matinta ñaaɗanama fi hiɗa noddi e faade e diina allahu tabaraka wa taala kan ɗum duwaka ma dillinde, ko goɗɗo añatama o konnoma o ɗawama o raɗoma o jatta ko okkuma ɗum duwaka ma memminde hay e hunde few. ko non ɗen noon piiji koya habbito ɗiɗi aray bila shakkin bi idnillahi azza wa jalla. nelaɗo alayhi salatu wassalam imamene aicha ɓe no ɓe makiran en no ardi noon ko sahihul bukhari. ɓaɓe yiidi e jibrilu alayhi salatu wassalam ka nder fammere
ɓe waddi kon ihtisaran kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ruttike ɓe humpodiri e yumma meɗen khadija ɗettuno nelaɗo alayhi salatu wassalam yaadi e maɓɓe ka Waraqat ibni Nawfal on sati nelaɗo alayhi salatu wassalam jantani Waraqat ibnu Nawfal ko ɓe hawri e muɗum konka nder fammere ɓaɓe waɗi ɗum ha ɓe gayni Waraqat ibni Nawfalin o maaki wonde koko arma ɗon ko ɗum woni on namusu ko tawata no arayno e Musa alayhi salatu wassalam kañum mawɗo on o wi wonde si tawi hawri mi wuuri ha hewti ka yimɓe maɗa ɓende no yaltinama e ndeɗo saare mi wallete nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi istigrab e maku makko ɓe maaki awa mukhrijiyahum ɓe yaltina lange nde saare makka ɗo kam heɓami jandi ɗo mawɗo on maaki on ɗum o wi lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya o wi ha hande goɗɗo addali sifa ko adduɗa kon e yimɓe siwanaɓe lorraymo ha hande goɗɗo addali sifa ko adduɗa kon sinaɓe lorray etan ko honno an wirta a ɗettay ɗum ɗo yottina konko kamɓe ɓe addi ɗon wi ha lorratake nono ɗum gasirta labudda ɓe sabr ko be neɗɗanke on o muño nelaɗo alayhi salatu wassalam sonja ha Allah wi honno wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul o wi he muñño wana ɓeeɗo ulul azmi e nelaɓe ɓen no ɓe muññornono wata hawju idan neɗɗo mo tawata ko waɗowo da'awa noddowo ila kitabillah wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi fahmi salafi fa alayhi bimada fa alayhi bisabri mo waɗɗimo muññagol hattirde muññagol e konko o heɓata wata ɗum ɗon dillinmo accintinamo noddangol kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala eɗen anndi qissaji yimɓe ɓe tawata ko sonjiɓe fiyakuji kaaɗo diina ko heewi eɗen anndi on noon eɗen anndi qissa ɓeɗo ɓe tawata ko ashabil ukhdud ko ɓe waddano sabanede ma gomɗingol maɓɓe kum paykun kun tawata ko paykun kun allahu azza wa jalla wanno kaawe e muɗum kon ɓe darnano wana mawɗo bunɗo mo tawata ko gomɗinnoɗo paykun kun on ɗon ko laamde siɗettano ko menuisier ɗen sekirta leɗɗe kon ko ɗum joɗɗinano ka ɗuure makko ɓe wi yo yaltu e diina kan o wi o yaltata ɓe fecci mo pecce ɗiɗi himo wuuri ono o taɓi ɓe yalluttuɓe ɓen ɓe ɓanna giiteeli huɓɓa ka nder foseji ɓe ɓanna ɓe landu on tigi a yaltay ka a yaltata si o wi o yaltata ɓe ɓugomo nder to ɓe yaari noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ande qissa on no ka riyadu salihin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ni ɓe bugoyi ɓe ka nder yiite haa lutti sonnajo gooto imo jogii buubun ka jungo makko mo bambi gokkun ka ɓaawo ɓe jaɓi kun o jogii ka jungo kun ɓe bugi on sati ɓe inni a yaltay ka a yaltata o miijiti fii bobo makko on ka ɓaawo yurmende on ɗon nden ari e makko o faala wi'ude jooni wonde o yalti kono allahu tabaraka wa taala wowlini on bobo wonnoɗo ka ɓaawo o wi ba wiro makko isbiri fa innaki ala alhaq o wi nene muññe koye goonga wonɗon ɓe hoccimo kanko e ɓiɗɗo on fof ɓe bugi ka nder yiite ɓeno konko sabu ka diina oɗo adi si allahu tabaraka wa taala o wi wonde am hasibtum an tadkhulu ljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum alba'sa'u waddarra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib jomi me wi onon on sikko naatire aljanna e hoore ɓuuɓol ni tun tawa no ɓutti no ɓuuɓi no weli no laba ani heno en ɗo koko wonde yiide e nemaji aduna ɗo ko hombo jooɗi soɓɓindi ɗo o fowti e hoore ko ɓuuɓi o heɓi wonɓe ɗaɓɓude laamu ɓen ɗo en fof de yiide sonjaji ko ɓe won naɓude ka fiyo ɓe heɓu laamu aduna wonɓe ɗaɓɓude jawle ɓen hiɗe yiide sonjaji ɗi ɓe woni heɓude woɓɓe no ukkade ɗo e laaɗe maaya ka ndiyan ɗo ta fo ɗum ɓe faala jawdi aduna joni noon faalaɗo wa ko innete aljanna ko andanɗa hoore ma ko kala ko innete nema no nder ton amma potako ton
a soñjotaako ton a lorrotaako ton a ɓittotaako ton a maayataa ton ɗum kadi ko luttay ɗum pooma angiɗa sikkude ɗum ɗon a waaloto ɗo ma jooɗoɗaa ɗo innaa ko bee ɓuuɓa ton kadi ɓuuɓoya kasata allahu wiya am hasibtum an tadkhulu ljannata wa lamma yatikum mathalu alladina khalaw min qablikum on sikku on ɗon ɗe mofte ɗo on naatay aljanna heɓaali on sifa ko heɓunooɓe yatoo ko o ɓanginani en noon ko on heɓunooɓe massathumul ba'sa waddarra wa zulzil siko tampereeji ñabbeeli ɓe heɓuno e maɓɓe nawnuɓe nawnaaji tiiɗuɗe taa ko jarrabuye woɓɓe maɓɓe tampiri ko wiyetee baasal moƴƴattay karan heɓirta hay ko ñaama o wii wa zulzilu ɓe darii kadi heefera ɓen soñji ɓe lorri ɓe tampini ɓe hattirde tampingol hakke ko ɓe soñji ko joomi mi wii hatta yaqula arrasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah sinaa ɗum pellete nelaaɓe ɓen no muññi ka kono si yehi haa nelaaɗo tigi inni mata nasrullah ko wonde tuma ballal allahu ngal arata andi son jawantiiɗi ɓe naɓi ko tiiɗi kono enen ɗon hannde yimɓe ɓen no haɓɓiti wonde naayo e haɓidu e goɗɗo naayo goɗɗo ñaaɗamɓe naayo goɗɗo tikkamɓe naayo goɗɗo ɗawɓe naayo goɗɗo feluɓe he ko wiyete kon assalamatu minannasi fa hiya gayatun la tudrak wa irba'u nnasi gayatun la tudrak wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin innugol yimɓe ɓe weltantoma wallahi summa wallah a wawata weltinde yimɓe ɓe fof ko ñeeñuɗawo ko yettiɗawo siidi hara ko allahu wi kon no harmi fof a wiɓe no dagi siidi ko wi no waɗɗi kon fof a wiɓe ɗum waɗɗaki hay yamiraka ko wallahi a wawataɓe weltinde ɓe fof maɓɓe a wawata hisude kadi yimɓe ɓe mbeɗendaningal maɓɓe allahu tabaraka wa taala kanko tagi kanko tagi ko honɗum yahudu e nasara wi'imo nelano alayhi salatu wassalam ko honɗum yahudu e nasara e kuffaru qurayshin wi'i ɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam o ɗoni karmokojo go maaki o wi wallahi law sahiba almar'u jibrila lam yaslami almar'u min qila wa qala laqad qila fi llahi aqwalun musannafatun tutla idha rutila alqur'anu tartila laqad qila inna lahu sahibatan wa waladan buhtanan alayhi wa zuran wa tatlila hadha qawluhum fi llahi khaliqihim fa kayfa idha qila fina ba'du ma qila kankoje ngo maaki wonde si neɗɗo wondi hara ko jibrilu wonduɗa e muɗum hisata wi'ede a hisata feloore hara ko ange jibrilu wondi laylan wana hara annabi isa jomi me wi wa ayyadnahu biman bi ruhil qudus ka no hewuno ko jibrilu arayno ka annabi isa kono kamɓe e wawde noon alyahudu ko honɗum wiwnoɓe ɓe wi waladu zina alyahudu ko ɗum jogiti ha hande kamɓe ɓe wi wonde annabi isa ko ɓiɗɗo zina kanko karmokojo ngo maaki wonde ndaaren joomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko allahu wawlama e makko ko tiiɗi alyahudu wi'i yadullahi maghlula ɓe wi inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ɓe dari ɓe inni uzairun ibn allah annasara wi almasiha ibn allah ɓeeɗo kuffaru qurayshin ɓe wi wonde tazawwaja allahu bi jinniyatin fa anjabat lahu almalaikata inasan wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaban ɓeɗo fof ko ɗi wowli e makko kanko allah tabaraka wa taala hadha qawluhum fi llahi khaliqihim fa kayfa idha qila fina ba'du ma qila idan haray fa sabru walmusabaratu almusabara neɗɗo si tawi hawri a woni noddanowo kaɗo dina ko be muñol a yennata a ɗaɓɓitata a memminta gereji a memminta fitnaji lakin wowlugol gonga allahu tabaraka wa ta'ala kanɗon a yottinay ka e yimɓe ɓen ha laaɓa pos a yennata nun goɗɗo a toñata goɗɗo a tiwata goɗɗo a memminta fitna hay e hunde amma alhaqqu ɗum ɗon mahma kallafaka satubayyinuhu linnas ɗum noon ko fotuma ko fawma a ɓanginay ɗum ɗon wonande yimɓe ara idan haray
ko be wakkilo ɗen e o yaasi mo wonɗen ɗo etoɗe yeru ko waawuɗen kon ɗo yola janngal arde tawa en etoɗe yeru ko waawuɗen kon no gasa joomi meɗen tabaraka wa taala waɗa barki e on haraka meɗen ɗon kanko tabaraka wa taala o ƴawna yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe tawata ko wonɓe e yoolade ara en torike mo kanko allah subhanahu wa taala yo faamingen kaɗo diina makko no ka haani faamirde noon warsika en gollitirgol kañum diina kan e laawol no weltinirta mo noon waɗa e yimɓe ɓe tawata ko noddeɓe e kaɗo diina makko yimɓe ɓe tawata ko ɓanginanayɓe jama on kaɗo diina makko waɗa en sabu peewal ɓeeɗo yimɓe ɓe o fewnata kanko allah wanna en barki e zurriyaji meɗen ɗin waɗa ɓe kamɓe kadi yimɓe faamuɓe kaɗo diina darantoɓe kaɗo diina o danda en fitnaji wonɗi yiilade hakkunde leydi e kammo danda en lette makko duniyan wa akhiratan o waɗa e yimɓe aljanna firdaus hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal